Di tao. Sheila, ag-overtime ka di? Ibagbaga nga min ni boss nga da ka nung overtime ita. Saan tayo nga overtime? Panagkari tayo kadamanong ria sumabat tayo iji buffet. Kas pang welcome dinner da tayo kada tayo, isama pan tayo. Ay sige, takas ako ni boss, bareng palubusan na tayo. Ay, nasayaat mat no saan tayo nga ag-overtime. Gani, marik na kung tibanog ko. Cheers! Para ka nagiti ka barbaro, akatrabahuan tayo. Sapay ko ma, tamagon uyo ti arapapyo para iti pamilyayo, kan para iti bagiyo. Cheers! Cheers! Mga new friends, pasensya kayo, medyo nalatawa. Nagpauitak pa yung amin iti allowance di kakaiso ng anak ko. Awan problema. Ay, isugayam ni Sheila. Isumot ni Melly, ni Ana, kanda kiti daduma pay. Oh. Adapay dita ni Maria, oh. Hello, syakmat ni Nestor. Kamaudyanan ha, naadtaan tayo matlangan iti katrabahuan anak pipintas. Sana puro barako ti makikita. Naangaw ka matgayam manong Nestor. Ala, yung kakiti mangala iti kanamon. Sana tila ibagbagan. Ken may sa addan asawa ken nobyo dagita. Ha? Ha? Asino ti kadwayo asin mangpot, daddy? Di ka natagaryan ako. Wait, kanya ti makita. Di may ibagbagay ti sa balay. Ha? Isang ni Nanam Akaril. Maturog dito balay. Kat di mo ko maibagbagay iti sa balay. Nga na pinaturog ko a babae dito. Wait. Daddy? Anyat sangsalitam ako. Ibagam ko ma. Ni daddy, lola. Apay ni dadim. Anyat inaramid na kun ka. Adda nga mininsang put na babae ijay balay. Kat maturog iti silag da daddy kan mami. Anya. Jak amo no ibagakin ni Maria nga anak tati imbaga ti apo ko ta lakay. Kat di bagam no ilimid mo. Kasla kung konsinti mo, day manugang mo, lukas ka. Lakay. Nagpuskol kit diti pa nagropro para di alalaki Di pala sinaan di anak ta. Total saan na mo ta nagkalay siya. Ay, amangan no ma-stress di anak ta ijay abroad. No maamuan na tar-aramidon ti asawa na. Basta'y bagam. No di mo kaya't nga ibaga, siyak timang ibaga. Kan alaan tan di apo ko tayo di dagusda. Sana nasaya at tikas di makikita na nga aramidon ti amana. Maria, nalpas mo ka din jay papaaramid ni boss kan ka? Wen, umakarak to idi bangir kalpasan ti pangaldaw. Talagang ipaparash ni boss Nangag ko nga ibagbaga na iti nga umay ka no di manager no bigat. Saan na bale? Malpas ko day iti agmalang. Agpakada akto. Tadyak kaya ti ag-oti. Naurnong timurang ko. Awanin usara. Mabaling ka di akadwa anak sila. Tadyak pa'y unay ang ti turturungak dito abroad. Naimbag no adda kadwak kanaturuda. Adupay matsyar aramidag. Malpas ko siguro na dyan, agoti ak. Ay, ala nga Rod. Saan na bali? Sa anak mat siguro ang mapukang. Ay, di Mang Nestor. Iso ti sumungan. Mang Nestor! Umay ka dito yan. Mag-isangong ka kada kami. At dapay may sabakan ti atugaw dito eh. Ay kaya ba na? Nagrigat ang biro kiti bakan ti atugaw. Magano ti tao. Uwan nga Rod Ay, anda ka ti overtime yun naman Awan o ti mi alalaki ita. Ay, mabalin ka di ang kadwam ni Maria. Mapan kumakano agkatang iti daduma kagawaan na. Ngam di na unay kabisado ti turturungan na dito eh. Kasta ka di? Una, kadwaag. Pambarak mo tanti agkatang iti gamit ko. Agkita tanto nga ron kalpasan ti trabaho tayo, Maria. Ay na, agyaman ak unay manong Nestor. O sige, urayan kanto nga rod ijay gate inton malam, ha? Wow! Nagdaktramat day ti supermarket nga imayan tama nung Nestor. Nagado ang chocolates, vitamins, badbado, gadgets, kan gamit apang kusina. Wen, Pasig ay US products na ito eh.
Dito'y kami nga gatgatang kada iti dadumang karkargami iti balikbayan box. O niya, lalpas ka din. Agbayad ka, tayo tamangan. Sige manong, intangarot agbayadan. Tauray siya kat marik na akong tibisin ko. At iti menu, mangkita ka iti kahit makanan. Kaya hindi ka matanagan, tapos siya timang bayad. Ha? Alam, kababain mat amano. Siyak lang arudan tinagkid daw iti pabor. Siyak pa iti ilibrem. Awan problema, basit labanag da ita. Mang Nestor, si kalangan ti agorda. Tadyak pa'y kabisado dag ito'y putahe da. Basta saan aji nagasang ti para kanya. Kasta ka din? Sige, tendak nga roda na order. Agyaman ako na Mang Nestor. Nabsuga. Ay, kasladyak ka ba ulan ti tumakdal ka po iti busog ko. Nasayaat mo at nagustuhan. Dito'y kami ngamin amang mangan. Basta no, mapan kami iti dati alugar. Kasta ka di manong. Ay, mabitlaan. Inakpay at siyan. Urayan kan tulatan ijerwar. O sige, tendak mo tinak bayan. Agita tanto ni Jerwar. Anyat mapaspasamak ka ni Maria. Magsasangit mo. Sapay, tududwa kami ang nagkuyog. Anyalangan ti pampanunutan na ti makakita ka na kami. Masit ka man. O Maria, anyat mapaspasamak ka. Aping nagsangsangit ka. Anta ka din nasakit iti bagay? Nagsakit, Mang Nestor. Ha? Yawanan pa ingarman. Nangyawid ka na iti babae ama si ko iti balay. Impulong kanyak ti anak ko. Anya? Ne, mabit lang. Umawag ni boss. Sumbatak din. Maria, umay ka manganan. Awan ganas ko ang mga siya. Sa anak ang mabisi. Ay na, saan ka kumapaapektaran iti inaramid na asawam? Di mo papasan ti bagim. Agbatipkar ka kiti. Panubok laang na iti biyag mo. Diyak lang amin matukod ang panunutan. Noon niya tinagkurang inasawa. Awan mat nagbasula. Ngamno apay anaramid na tikas dyan. Apay aliliputan na. Sana maikarikan ka dayjay. Ngamin, nasingput ka. Sana mapagtalkan dayjay lalaki. Iso alipato mo. Shit. Wala, mangan kakit din. Di kag bisbisinwan. Di mo baybay antibagim, friend. Para iti kakaiso na nga anak mo. Sheila, kumusta ni Maria? Masyanak nga rod. Saan sapay ang makaturturog. Basta mariingak iti rabi. Mangag ko ti sa ibok na. Pinaayaban da kay di office itay. Dinamag da, no apay nga absent ni Maria. Imbaga ako natipod no. May papaniti naramid nila kain na. Uwan manong Nestor. Mawatan mo't siguro ni Maria na imbagam tipod no. Tano saan, amangan no maawol. Kat amangan no isupay tagbalin arason. Apang irilisan da kenkwana. Manang, kumay ko kumalahan ti anak ko. Ladingit. Ngam saan akayat jay anak mi nga agsubli ni Mia iti sidong mo arman. Pasensya kan. Ngam nasakitan iti husto ti anak mi. Kapoy kararamit. Pakawanan da ko manang. Saan asyak ti pagkitawam iti pambakawan. No di kat di anak mi. Kat ladingitan arman. Saan mi nga itad ti apo ko mi. Aging gadi umanugot ni Maria nga anak mi. Talaga nga awan pa nagbaliw ni Arman. Sa bali man na babae, yung nakita kakadwala yung kalman. Anya? Ay, naimbaglakit din ta saan da nagkasar iti anak da. Iso na laang tada anak da. Kaasi ti apo ko ta. No agsina da di tinadakit na. Paganalom nga itikas dya manugang. Ang balin na akalbaryo ti biyag dya anak ta, no di na sinaan na dya. Ungarod Iso adi mo palubusan dya apo ko ta, no umay alaan dya amana. Bakit? Kumusta ka, Maria?
Nasayatan na ka umay ka dito yung dinner party ti kumpanya. Kalungal dawan nga absent ka iti trabaho tayo. Wala ron. Ay, nakapagpanunot ako. Kan limang antibarukong ko. Agyaman na kadagiti balakan tiyo. Awan na nyaman na. Ay, un kaya. Uro-urayan na ka ti boss. Ada iti table na oh. Kasauna ka kano. Alang nga ron, friend, kainak pa ijay ayan da boss. Sigurado ati may papan iti panagabsen ko iti talong aldaw ti bagana kanya. O sige, Maria. Sige, kakatwa. Rugyan tayo di mangan. Inak mga lay ti karne asidan tayo. Mangala ka pa iti shrimp, Mang Nestor. Tamapan kami mat mangala iti side dish kan salad. O sige, yan tangay awan trabaho tayo iti bigat. Uminom tayo kiti. Uray kasat paminsan lang. Basta manong rin siguradom lang nga kabaalam nga i-drive ti pagluganan tayo. Ay nandi kay agdanag. Kontrolok ti aginom. Nag-chat ni team leader tayo. Iso ka no ti mahitulog ka ni Maria. Ala, amangan o damot dakas nga ramidan na itigayam tayo. Relax sila. Nasingpot ti team leader tayo ken baruday jay. Anya nga iti amu tayo. Baka isunti ka forever ni Maria. Sa bagay, ngam kasgayam, ikararag tayo kit di ang makabirok ni Maria itinapudno a lalaki ang mga yatkan kuana. Maria, kadwanak man iti sauna. Manipod nag-winter. Diyak pa'y nagling at apulos. When a friend, day talagayam. Uray ta Domingo ita. Kanesa, awan ti aramida. Daan na kan melingay. Umayda ka di mat. Saan? Tamapanda ka no maki-fellowship. Kalpasan ti sauna ta, mapantan tumat makimisa. Eksakto. At dati pang 4 o'clock amisa ijay. O sige friend, nabayag mo't tan ajak na kimismisan. Oh, at 20 drinks mo, friend. Naibus ka no ti lemonade. Iso nga anusan tan at iced tea. Agyaman na friend. Ay, gayam. Kumusta kayo mutan ka ni team leader? Amo ka din dagiti naganak mo nga dan kaayan-ayat mo dito ni? Un friend, amo pa yan di anak ko Imbagak pa yan di plano mi nga agawid iti Pinas. Sakbay nga agkasar kami dito Nakadesisyon ka kadi at talagan, friend? Amo matang, sabali ti kaugalyan da dito Un friend, kan mariknak anapod mo ti panagayat ni Anthony kanya. Di ka madanagan, tanasingpet kan man nakaawad ti nobyo. Kit nakasagana amang ibilang iti anak ko, kaspudpud mo nga anak na. Nasihat nga rod ano kasta, friend. Kat itapay laang, kablaawan kan. Kat sapay kumata bindisyonan ni Apo Diyos ti relasyon nyo. Agyaman nakmanan, friend. Kat amo ka din ni Arman nga dan sa bali ang nobyo? Diyak amo, friend, taimblak ko. Tenjak pulos kinasarsarita. Manipod na amwak anang isang pat iti sa bali a babae iti balay. Anam, kasanon nga no agwala no agawid kayo. Namwak ngamin ang nagsinad a kanumot lang iti babae na. Gan'impod no kano iti babae asan nga iso ti amati sikog na. Awan mo palin na. Tasaan kami matanag kasal. Ibagbagak idi nga agkasar kami. Ngam di na kayo. Ay, Kat no kasapulan nga agkid daw kami iti protection ti pulis. Aramidan mi, friend. Nanang, tatang, ay nanak ko, may liwak una yun kada kayo. Kasta kami, ba't kan ka anak ka o? Buwan Kan na. pagyamanan, bikin ni Apo Diyos, tanakaawid ka si kakaratkan. Nanang, ayun kayang tatang, nanang, sumarunon to kano ni Anthony. Taada pa ing kamakam na nga aramida na trabaho na. Mapan kun to sabdan ije airport intun bigat. Sige anak. Kinun gayam. Kaya't nakakano ang makasarita ni Arman. Sige tatang, kasaritak ni Arman iti maudi agon gaway. Mami, sapay kumata mapakawan mo ni Daddy. Saan ko nakidawan nga agsinobyan kayo? Tinapatag, mapakawan mo. Ngamin, no agsubli ka ija abroad, makiasawa kan.
Andantun sa bali a pamilyam. Ngamsyak a mabati diti Pilipinas. Ni daddy laangan ti kapamilyak. Sorry, anak. Takas ti itinagtungpalan ti pamilya tayo. Sabi ko mata maawanan na. Di ka madanagan. Alaan kan to ije abroad, anak ko. Basta saya atom ti panagadan mo, man. Wan, mami. Naimbaga orasyo, tatang. Ada ka din ni Maria? Ada. Itay pa'y nga urayan na ka. Ala, sumrek ka ba raw? Agyam anak, tatang. Kumusta kan, Arman? Nupay na sakit tinaramid mo kanya. Sana masampol nga agsupit. Pagsaritaan ta itinasaya at dito eh. Noan nga tirumbang nga aramidan ta para iti anak ta. Maria, talaga ka diyan na po kawanti panagayat mo kanyak. Di na ka din maawat nga asawam. Pangasin ko nga. Ikanak iti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaling ko. Ikarik, sika lang ti ayatag. Sana kong nagbabae. Promise, Maria. Nakapagdesisyon ako, Arman. Kat saanin nga agbayo ti pangadyo ko. No kayat mo, agkasartan iti kabaitan na panawan. Basta agsubli ka kanyak. Sumangpat inton bigat tinubyo, manipod abroad. Umay nakidawan ti pangmalubos datatang kananang. Ta ikasar na kon iti sumaruno abulan. Iso asapay ko nga tamaakron mo rin. Pakawanan na ko, ma. Pangasim, saan mong aramidin ti kastoy kanyak? Aklo na ka nagbasulak. Diyak nalabanan ti sulisog. Pangasim ko, ma. Awatin na kumamanan. Kasano pa yun ti anak ta? Napakawan kan, Arman. Ngam kas iti kinunak. Nakapangidangapan. No may papankin ni Mia, di ka madanagan. Ta siyang kunti makaamukan ko na. No kayat na. Sumurot iti abro. Tamabalin kumot ngay kuno. Ngam no kayat namat dito Pilipinas. Agyan na ta iti sidong dananang gandata. Mabalin mo matlat ta asarungkaran no kayat pa. Ngam di mo mabalin ayang wit no awan pamalubos ko. Anya? Ken pangasim. No makasampol kan tumanan iti babae ang mga yatkan ka. Ayatam kuma iti naput na. Ken kang runaan ti amin. Ikasar mo. Saan nga ay ayam ni ayat, Arman? Tanarigat ti makarma. Laglagi pam kumaday ta. Di mo sayangan wano dadaalan ti panagtalag ti partner mo kan ka. Kaora sa nadadaal, narigatan amay subli dayta. Alaga gayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Miss Rowena Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Hello, gagayon, naragsak ngal daw tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kaya't kuman nga ipakamu, aday ito lang dakang tayo dito YouTube, Jenna Almoite Drama. No, daman makita yung agre-re-upload kadagiti videos tayo, dagita-dagitag taktakaw, when wag namnamay kadagiti sanda mo tapagrigligatan. Manipod nga rod, kanikabs at Mario, saan napod nga nagantin tayo drama ita. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, no dagiti daduma naganak kat adda paborito danganak sa balimad kanyak, adda paborito amanugang. Adda kay kayat ko, ta naparabor unay kanyak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Tatang, inyagan kayo iti sidan nyo. Nagluto at ngamin iti bulalo. Ay na, pinag-imasay. Ay sumrek ka pa'y baraw. Kapag isaw, awan sidak ita. Ay kahit mayat nga ro ti timing ko tatang. Ewan nga raod. Ay na,
Nakasingsingpot ka talaga ang manugang gabi. Sabay kumata, di ka tuwag balbaliw. Sabay kumata, talinad di kinaman nagparabor mau. Nakasingsingpot ka. Ay, nagasat dyan ako. Nakaskan ka tinagbalin nga asawa na. Kinuray siyak bitin eh. Nagasat nakamanugang hak itikaskan ka. Ay na, basit labanag dahi tatatang. Alang araw din. Sana kung nagbayag, tas umuragak pa iti trabaho na madamdama. Malang araw, ingat ka itidalan mo nga gawin. Tatang, sumurot kayo intun bigatwan. Agawid kami ijay lugar da gabi. In kami agpasyar. Ay, kawin umayak Mabalin aya jak umay. Si kami. Anyat usarin nyo alugan ngay. Ajay basbasit. Tada tayo laang matimapantang. Sana makaumay daman ng Gemma. Isurot yung may lang amin ida. Sumurot to man dyan sa nga asawanan. Ah? Masursurunak no makitkitat di pa nagrup-rupa na dyan bayaw mo. Ay bagpadya asawam ay namabang aranak sika. Nagrunan no at ipapatput na kanya. Kat nasingpot mo jay asawa ni Manang. Nagagat pa'y nagtalon. Nagagat na. Yung makukwarta na. Kurang itidiskarte na dyan bayaw mo. Na yung bagpadya asawam. Nadalaing at dumiskarte iti kwarta. Naparabor pa eh. Kaya professional nga may. Sungada na talaga na trabaho na. Ngamjay may sa manugang kungay. Ha! Manalon unlay. Ha? Inak pa'y mapaputputan mo't iti kwarta. Ala. Baybayan yun. Tani, nagadumot nga rod ti anak da. Ado, ti suportaran da nga agasawa. Ay, naita pa iti may sa dilawa kadakwada. Nagriga lang ron ti panagbiagdan. Anak na pa'y lang anak. Nakaap-apal da nga rod tan. Taada anak da. Ganda kami kanila kay ko. Awan pa'y uray maysa. Nalalasa na balay. Na napintas ti biag mo iti sidong ti asawa manakaw. Tumtang to da ita Aganak kan tumilaeng. Naladaw la siguro. Tatang, umayak man. Ada kayo. Tang, Nay, sabay. Di ba? umaya man dumawat iti bulong ti marunggay yo, tatang. Ken kalamansi. Ken tay bunga man gayam ti papaya yo. Tagrag-rag-rag da malangan. Manibati ka iti alaan mi iti lugar da gabay. Tapno ada isang put mi ijay. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ay, mapang kayo iti lugar da bayaw. Wala, tayo naman may iliwan niya balayan ka. Nabayag kay tadi kam nagkikita. Kababayin may, awan may isang put may. Iso adi mo ibusin dagiti natang ditaro bayan, na pasalubong kaw. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ibagang mga minigi asawa matagmula. Uray dagitala ko man natin ti imula na. Kadama mula na. Nga madayjay kataltalunan. Adayo mo nga minumapanak pa'y na ijay. Pambar. Awag ka mula na Kung kunamladay ta. Di mo kami pinili anaimbag tinakiasawaan. Kita am jakam sama. Profesional tinakiasawaan na. At napinta sa trabaho na. Iso amayat timiyag na. At napay dualugad na. Na kayo ngay. Ulang di mo bisikleta kaawan. Tatang. Sakit anak kay nga anak. Sa kay mga aba anak. Kahit masikog ka manayin. Saanen, tatang? Huston jay limang apo ko yo. Pagsasarunwan yun to mati anak nyo kawam maipakanyaw. Kita nyo ba sita, tanay? Narigat ti panagbiang itan. Lubak nang kayaw. Why? O reaganak kayaw iti sa nga dusina. Apay nga tatunggal mapanak iti balay da tatang. Kanayon nakasermonan. Awampay na puuta ka di naksinirmunan na kay. Apay, anyaman ting bagbaganan ngay. Katay sigod nga bagbagana amom daytan bulog. Kaslagi ka mo na irwan, medya ama. Kas gaya na mga talaga, no, awan maipapagpat kang kuwana. No, da maitagmaw. Ay, nagsaya at ka kang kuwana. Gimno awan. Ay, saus.
Kasla kadaksan kan kang kuana. Ay, masaksak kita anak no maminsan lakay. Ipadlaw na launay ngamin nga da paborito na amanugang. Ha? Sangkay dayaw na ni bayaw gabi. Nagagat ka no. Napintas ka no ti trabaho na. Kun saan ka no naimot. Ala pa kay. Tanong swerte may. Gaburak to man iti kwarta ni tatang. Tilay bagbagamat. Oray ko man no pumudno nga agswerte ka lakay. Sama. Agswerte ako ba kay? Promise? Nanganan tatang. Nakaluto ni nanang. Ay, nay, nagbayad ti biyag ko tunggal umayak dito'y lugar yo baraw. Magan maturog lat kukuag dito'y nagdakil a palayaw. Katwa na. Kababay mo't no pagtrabahon na kayo tatang. Ag-relax kayo kit di. Ay, win nga raud. Ang kababain ka na nanang kintatang mau. Ang mga no'y pag-ada sa dutak. Saan tatang? May kay kit di. Makan tayo. Para bangong magaya, may. Ay, rumwara kung bakay. Ni, alas 5 pelaan. Nasipngat pa'y. Anya taramida mi talon na ya. Agiti maarami di talaw. Malating na kaon. Mangang kapay ang mamampay magayam na luto. Nagta pinalong pati napay. Iso na ti pamigatak itong madamdam ha. Agawid ak tulat tanin tong pangal daw. Nanang, saan ka di nga agawid ni tatang ita pangal daw? Kunanamot nga agawid tao may mangan. Mamawampay laang mat. Tinapay laang mat binalon na. Inak ka di ayaban, nanang. Alamang nga rodan ako. Mapan ka ni Jitalon. Pukawam ni tatang mo. Nanang, awan mo't ni tatang igitalon. Anya? Ayan na nga rodan nga eh. Kunana mga Jitalon ti papanan na. Rinikos ko pa iji kataltalunan. Kat awan mo't. Anya? Ay, sapay di na itugtugot ti cellphone na. Kasano ang makontakta nga eh. Papan kami na balayan. Agyaman na kiti padang sa nga iliyo kanyak Ay, awanan yaman na abalayan. Ay, wine, adagayam intindi na kay abadbado kan sapatos kan kakabalayan. Adapay kalkalugo. Ay na, nagsayatay. Apag isaw, kasapulak ti kalugong ta napudot ni di lugar may. Ay, ala, mabit laang tayo nakalait. Nalipatan nila kay nga intindi tay. Nasapa nga minarimwar. Ay na, thank you abalayan. Ay, pati magamtong aron kanya abalayan alalaki Salamat unay. Narabyan ka man na si Mang Putbulog. Nagapwa man na ya. Di talahin ka. Nakaluto ka. Nagkaw kan ta mabisina ko. Sungbatan pa iti sa ludsud ko. Nagapwam ko na. Di ta balay ta kumparay. Nag-istorya kami lang. Anya launay ti pag-isistoryaan nyo aya. Kanayon lakastan. Marabrabyan ka sumang sangpet. Kan masapsapa ka arumwar. Kunam talon ti papapanam ngam saan samad. Talon mga talaga. Ang gagagaw ta mabibisina ko. Adakwar tayo tatang. Kapay manan ti kwarta. Umutang ako ma. Paggatang mi iti abuno. Abunaw. Basta sa o kayaw, abunaw ti pampambaryaw. Apay, anyat abunwan yaw. Awam makita ka amula di asawam. Diyan mo ilapagay ti imulmula na. Nalpas matin ti panagtatalaw. Apay nagsikin krap ay di asawam. Saan tatang? Milagayam. Inyang araw ti abunwan yaw. Diyak mo ka ni bulog Basta kunana mo takasapulan na ti abuno. Pambarla di asawam dayta. Ang mga nod na babae na. Isaw ti pangtindan na iti utangan yaw. Sana pud no day tatang. Awan babae di manugang yo. Nagsingpot ni bulog. Di mula mo Nalakat yagin si singpot. Kuna baka na yun na marabyan na sumagsambay. Masapsapa mo arumruma. Papananda. Iji talon. Talon nga. Anyat ko na iji talon.
Asa-asikasuan na dagi jay mula na anatang tatang. Ay na nakitak jay talon niyaw. Basit tinaimula natin ijay. Jackpot dyan na talon ti papanan na. Ha? Ay. Paliwam di asawa ma. Ang mga nag-chichiks. Ibagaman tagpaiso kanyak bulog. Talon ka ding agpaiso ti papapanamwan niya. Ha? Apay niya mo day tadamdamaga mo, di ma? Makikita ka na rugrog iti badok no sumangsang puta. Jakon pinilit ni tatang agpautang iti kwarta. At damot punto na itimbagana. Anya kumatabunwam kanalpas mo ti panagtatalon. Saan ka maan nag-second crop? Ay na, dagitay mo ulak ka natang igitalon Ay, imposible daytan. Nagbasit yung mulam ijay. Jackpot yun daytan ngay bagbagam. Ha? No, da babae may baga madagos kanyak. Tay pagat-pagat ko. Nito, di ka man umisam itikas ta bulog. Ha? Asino ti babaeng? Asino ti pangtadam iti utangan ta kwarta? Ay na, awang babae, bakit? Di ka ngamin basta mamatilatan iti amam. Pamadakis na laday-day kanyak. Kapanan nyo, gabay. Nakasukat kayo, mate. Ing kami agpaling kita, Tang. Sumurot kayo? Ay, win bad na Kawan masinsid ay di balayin. Kasto ikaw, nakagsukatan. Una, medyo mo tila paling kiti papanan tayo. Ay, nagmayat na talaga tibiyag yung agasawa. Mabalin nyo lahat na tirumot iti anyaman nga oras akayat yung erorwar. Tadalugan yaw. Uy na, Tatang. Kan ag-grocery kami tupay, ay. Oray siya. Tanay, naibusan ti pang kusinak. Awan amin ay. Sige, gumatang tayo itong Tatang. Nakamintong timang bayan. Ay na, agyaman nakabaraw. Awanan ti pangisukatakan ka manugang kaw. Manmanaw tikaskan ka kasing pa. Mabilbilang lang. Payak man nagpasyar, balasan ko. Ne, na kayo magayam tatang. Ala, sumrag kayo. Italaang man na nakapasyar kayo dito balay Wala, kailiw kong nagadya po ko. Ay, ayan na nga ni Bulog. Ay na, sana matatao dito balay ti anak niyo tatang. At daman ni talonan Ay, kastaya. Ay, ang inanaak man nga ron di ay nakman sa rungkaran ni Abalayan. Nay, apay nga da ka Abalayan. Kaano pa ya simbangpet ka? Itay laeng Abalayan. Umay ko man iliwan dagiti apukok. Di damot nga minagaw-awid ni Balay. Ay na, kasano ka da makaawid da. Kaya ultimo pagpliti da ket awan. Ha? Mangurkurang isda, Balayan. Takasa daw. Sadot mo't dyan, akmaw. Inal daw ama pa nagtalaw. Bawa mo magimgimulan na. Mapansamay lagtugtugaw iji tambak ti talon. Awan mo matrab-trabahuan na. Awan mula na. Hey, masya na kiti anak ko. Na mairam-rama na ngagrig-rigat iti sidong ti anak mo, Balayan. Di ito, pinilpili tinakiasawan na. Andiya ka ita. Nagtakin ngamin ti ulo na iti. Sige, Balayan. Mapanak pa ay. Ay, sige. Kung di bakasyon, ito nga Balayan ko. Nawampay uray may sala kumakamuti. Kuno sa pasalubong na. Ima-ima nga umay. Oo na yan. Dilagbayin. Naimbagpay ka dyan Balayan ko di bangер. Naparabor da. Tila may itanda kanyak. Ngayon ita nga Balayan ka. Nawampay na puutak ngayon din na kanyak. Uray sa nga rakam la kumaadikay. Awan! Julie, bakit? Agree ka. Apa yan? Apay gabi? Marigata na. Agangas. Mas nakapandag na nadagsan dito yung barong ko. Ala. Apa yan nga? Sige. Mabit lang. Tiipan kay hospital. Ay na anak ko, agpaimbag ka Apay ngay, binaybay am samo nga minti bagay.
Di kan sama ngamin nagpapalo up iti check up mo. Yan ka ko. Pagana ko. Yan mo sa gayam. Naliwayak tinagagas na niya. Di makal ka no ti puso ni Gabi, nanang. Siguro nakasta ti sakit na. Ang nakarkarumot itan. Naparigat samot ngamin iti trabaho. Ha? Ti amok akit itultuloy na ti panagpaagas na. Ang sarding na magayam. Ala, agpaimbag ka anak ko. Uy, nanang. Kurang laitin na ito eh. Tatang, da kayo pa'y lati pangitalkak ka ni Gabi Tamasapol nga agtrabaho tani. Saan pa'y la ang makatrabaho ti asawa? Agpaagas pa'y. Bantayan nyo ti asawa kan asikaswan nyo Ikit ala pagtrabaho ngay anak ka. Kompormiditan Agway tresa kun no sales lady nyo iso. Sa anak mo't nakalpas iti kuleyo. Malaga rod. Sapay ko mga rod tagimbagan iti mabiit ti asawam. Bulong. Akin laya ka dagiti ibumbunag dagita babaros. Kan nagado atarong mo dagitan. Anya dagita inangkat mo. Ha? Pugtuam, bakit? Ay na, di man parigatan nga agpugto. Nangalaam ka dagita Dagitay mulak iti bangir abantay, Ha? Minulaam di bakanti aluti tayo ijay? Kuwan ta sayang. Nagmulak iti ado alayakan taro. Diag pa'y suman, bulog. Wang nga raw. Taytan ti bunga ti kanayon nga iruruar ko iti masapa. Ganiso ang marabrabyana ang agaway. Anya? Ala, sa pinangina ti tarong kan layait Sungarod at siyang babakit. Ay na, nukasta. Diyak na yung pag-arup lakay. Nalawa maghayam ti minulaam. Tapos mo guminawa mamatibiyag tayo. Day, kanya ngay day ta ipatpatak daryo di ta sangot ti balayaw, Jima. Pagbalinan mi abay kiri tatang. Kan minimark. Ay na, nakatsampa di asawa. Ngamin kay, nalawa ti minulaan na. Wen nga rod Uray siya, jak ammo day ta. Inlimod na, takayat na kano asurpresaan tatang. Ay, kinanda pa'y lugan yan. Wen, tapag-deliver min to iti tinapay, kanda dumapay ang mailako. Ay, nasayaan no kasta anak ka. Ay, ayan nga ni Bulaw. Aday di kusina, aglutlutong. Apay aday bagayaw. Ada ko mga raw. Congratulations, Bulaw, Barok. Apay nga alaman mo ang dakong tatang. Unatan nakatsampa ka. Ay, sorry, napasakitan ka iti kalabas. Pinapabainan ka. Imbagbagang asadot ka ang nagbitutak kayam. Awang kanya day jayan tatang. Lipatan nyo dagitan. Basta mapakawanak. Gawin Basila ba nagdagita? Ay, thank you garon nan, 5 gaso mo mga raw. Tagumatang at itipos po raw. Apay, anya klase apos puro day tatanag ngina? Kwa, 4 o 5 abaks di katangag. Reserva ti daduma. Ano ka nga tangay nga gimbag gabay? Napaypayagan nga saksakit ka. Dandaning, tatang. Nagimbag ka matanatanay. Kasi mo dyan ako nga trabaho. Tulungan mo nga mintibagim Pasensya kayo, tatang. Amok ang maumuma kayo na mga asikaso kanya. Makapasikor nga mintigas daw Si kalaka tayo ng timay lutlutuan. Naumak Kasi kayo kayo na mga asikaso iti asama, tatang. Alam, agawit kayo. Nay, anda ka magaya ba nakaong. Ala, agawit kayong tatang. Takababain mo't no madisturbo kayo. Saan kumamot kasta at aramidin nyo? Ita, taawanan magimulan nyo iti asawa? Kastalatan, titrato yu kan kuana. Idi adda pa'y kwarta ni Gabi.
Kasla ison ti kasingputan iti imatang yu. Ngam ita, tawan maitid na kada kayo. Agkakasakit mo tin asarita ti bagbagayo kan kuana. Ay, pasensya kan anak ko. Ay, sorry. Ala, agawid kayon. Tasya kun ti mga sikaso iti asawa. Ay, kuwa, sa anak apo manaw, takayat ka tulungan. Kasi kagamain. Ala, ay, sorry ko man Kambalik day jay, iso sorry. Promise. Jak ulitin na tikas jay atrato ka ni Gabay. Sorry. Natauhan na kiti bagbaga ti anak ko kanya. Nagsingsingpot ak nga rod kat nagpakpakawanak iti anak ko. Kastamutan iti manugang ko. Pudno mat ngamin ti imbaga ti anak ko. Asak la nasayaat no dapakairanuda. Ngam nawanan magimulak iti may sa tao. Agbaliwan ti panakilangan ko. Banag asaan arumba. Gadita nila tan Julie tagtrab-trabaho tamay parit ka ni Gabi tagbannog. Kat damot jay makan ti asawa na napintasan ti panagbiagda. Adon ti business da, kat pasaray purwakan dakmat iti kwartada. Alakastan, ti gayem mo, Mario. Halaga gayam di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sagayam, di tay drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan iti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag kan panagbuy-buya ita agundaway, nadaga ang latta ti panawan papagayam. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipot kanipagayam tayo adarya saan nga pudpudno panagan. Ngamsak may nakablawan tayo pa ni Sir George Abuan, dita bawang launyon, kani Eli December, kani Sir Babot Mabanta. Kastiman ti kunani pagayam darya. Dear Manang Biyanang, nalsemak nga ag-shopping iti online nga oray awan pagbayad ko. Agarami da kiti wagas tapno makadiskitara kiti kwarta. Makunak ana adi kakon nga aggatgatang iti online. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Ay, makabanog matikas to'y. Ay, agkapwa pa ya. Agmalmalam ka nga wan diti palay. Ay, napanak nagbirok iti basit a grinder. Sinursol ko nagiti pagtagilakwan ijay ilay. Naimbag tada nakita. Grinder tay? Grinder ti bawang, kas kada sibuyas. Daytoy man na, kita, basit laang, portable. Ay, makagiling nga ron day ta ka nagbasay. Makagiling. Adda kasto ni Dalia, akarubat Nakitak nga isutius-usaran na amang papino iti bawang. Day ta, tinagmalmal mabinirok mau. Muwing na. Hindi pa ilaakayat ko ti gumatang iti kastoy. Naimbag taad na nakita. Ay, makabanog nga ron ti agsapol. Nasakit ti sakak. Ay, anda pa ikatay kayat ko agatangan Ang jak na sa pulan. Ano man ang daytaan? Kay ngay basit nga ice crusher. Adamot la portable akas jay. Awan mo't nakita. Paggatangan nga taaya, iti kas jay. Ay, jak amaw. Ay, adu pa ati kayat ko agatangan. Jak amaw no paggatangan iti kakas jay. Saan ka nga katang-katang ka sa kabatabak nang? Ay na, apay, dagiti lababak nang ay ati adakarbangan na gumatang iti kumkumpurmay. Adamot paggatang ko, di gumatang akmag iti kayat ko agatangan, Fidel.
Ay na, ay, nagpintas matan tabado, Mari Roseng. Agternaw, naggatangam dita. Ay na, impaw itay anak ko ijay abroad da ito'y maray. Kastoy nga minti uso itabado. Agternaw. Ay, pimo daw kapay dita kulor tibadaw. Ay, sigod na po daw maray. Tama ay aywanan to'y kodil ko iti pagpapudaw alosyo. Adamot palpalang gwada. Kasano, kanayon nga agpaw iti anak ko ijay abroad iti pagpapudaw alosyon ko. Iso akim maro ti kinapudaw ko. Nagado ti pawpawit na. Padawatan nakman nga ron iti lotion mo, no kunam nga adaw. Impadawat ko na mara. Naudi ka mo tan. Ismay, gumatangak man iti bawang kan sibuyas. Ismay, ada ka? Mabit lang, nana. Ay na, simangpot nga mintay order ko as sapatos iti online. Ha? Anya day ta apag-order am Ismay? Ay, apay akanayon asumangpot ti order mo dito store mo? Order ko iti online, nana. Nalaklak ka nga ming. Kun saan akong amabanhog amapan gumatang ijay sentro. Ha? Ay, kasano day ta? Ay, isuro nakman balasang ka? Ha? Ne, di yu pa'y ammo ayat may papan iti day ta, nana. Ay, anyat amok di tangay. Jack nga ron amaw. Ala, yagyo ti cellphone nyo, ta isuro kayo, nana. Mabalinti kipad a cellphone? Ay, saan tay touchscreen nana. Ay, awan mo't cellphone ko akasta. Ay, kasano nga ron ang maka-order kayo ngay? No awan touchscreen a cellphone nyo, nana. Awan Apay, saan mabalin nga i-orderan nak balasang kaw? Mabalin latamot nana. Anyat orderin nyo aya, ta i-search tayo. Ay, sige man, balasang kaw. Ay, adukat, ti kayat ko nga orderan. Darya, ada umaw-awag iti cellphone mo. Ay, sung bata madlakay. Tanay, ang tigdigo sa. Hello? Hello, tata. Ayan ni Nana Daria. Magdigdigaws. Apay aya? Pakibagayon tuman, taumay dito istor ko. Taumay naalaan na dito order na. Simangpot nga minon. Kanya nga order na balasang kao. Agduduma mo, tata. Adabado, chinelas, ken aklo. Sige, tata. Tadda gumatang. Pakibagayon ton. Bye. Sige. Bye. Ay, wow! Wow na wow! Bagbagay ko to'y slipper ko, kan to'y ternaw asan daw, kan short pan ko. Mayak matlaang lakay. Kita ti in-order mo iti online. Wow! Nalaklaka, kan iwas banog. May sala nga order mo, sumangpat adago sa. Ayan yan. Adumat gayam ti ma-order iti online. Jakmet ngamin ammo iday. Kay, inggatang mo amin ng ti kwartam. Di ka nang ibati ti paggatang iti masida. Ay na, apay aya a problema ti masida. Kat nagaduan ateng iti arubayan. Sagpawan ta kumamit sagpaminsan iti ure basit akarnay. Bueno fish. Kasjay. Ay na, bye-bye ampay ladag kita. Tanay, adaw ti paggastusan. Ayan nga rin tinaglakwan tayo ti walis. Ay, magtad ka tayo nak magichinday tumbigan. Ay, awanin. In shopping kon iti online. Anya! Inaala kon tayo impa-order ko kan ni Isme. Ay, kastoy kat jay bado ni Mari Roseng. Jay ternaw abado na. Una na nga impaw iti anak na ija abroad. Nga, ha? In-order nan sa mat iti online day jay. Ibagbaga na lang nga impaw iti anak na.
Tapno kasla imported. Ha? Nalakamot lagayam ti presyo na dito'y online. Rubat ka darya. May nagtulungan nga agmula iti papaya. Makamulat ha. Agdalusa kadag iti mulak a prutas kena natag. Nagpudot. Sikan ken adang amin papanak. Papanam? Inak gumatang iti asen, ijay ilay. Apay awan lako da iji istaw. Ada, hanggang nangina. Nalaklaka ijay ilay. Parehas mo't lang tagpliti ka mga amapaan. Sa anak nga aglugan, magmagnaak, tairampak, to'y terno abadaw. Anya, nangalaman na iti badaw. Ay kat, as usual in-order ka ijay online. Nanadarya, udno aya ni ismi ti pag-orderan nyo iti online? Word in mouth. Apay aya? Kuno overpricing ni ismay. Ha? Kasano nga overpricing? Kat saan mat nga iso ti aglaklakaw? Ijay online mat dayjay. Wala, ngam iso ti para order yo sana ya. Awan. Kuno dakkel tinay nayon na iti order nyaw. Kunpike dagiti order nyaw. Padasin nyo ti ag-order kanya. Tapasig nga original tinakaw. Online matlaan? Wine, angam sa bali mo ti pag-orderan tayaw. Tatalaga nga original. Sana sinsinan ti produkto da. Anya? Sige man nga raw. Padasat tuman nga raw. Inton sumarunaw. Nakay, kwartam man. Pangalak ngay mo, kainalam mo amin. Apay, di ka pa'y agla ko itimulam. Aya. Ito may alawas pa'y nga agapit ha. Kapno, agkikitang taama apit. Ay, itantan mo pa'y laang. Numabalin lakit day, apita mo. Ito may alawas pa'y nga raw. Apay, pangusaram iti kwarta ayaman ay. Basta, adda ko magatangag. Napuskol akaldero day jay ka. Sayang, sapay nakasail. Kano nagaduma kaldero ditaw. Pangusaram iti adu akaldiraw. Ay sayang nga road ta nakasail. 5 ka iti 50%. Napintas ti quality na dagijay. Basta wang kwarta. Naimbaglakit din na nagpailin nila kay. Kung dawayak aburasan na gito'y mula na apinya. Ay, nagdadakkel. Kan naluong na amin. Kan nagadugayang timula na akamatis. Dito'y, kas kada taraw. Ay, burasan amin ay. Tay nakilako ijay ilay. Rugya ko ti agburas. Naimbag nga oras mo, Elsa, balasang ka. Nanadarya, da kayo maggayam. Umay ka kumalakwan iti mula mi anatang kan prutas. Adaw, tilakong ita. Ha? Di man, ninanam milita, tisigod apaglaklakwan nyo iti produkto yo? Ay kwa, nagapa kami iti dayjay abakot. Iso asika ti paglakwak. Hanggang di mo ibagbagakin kwa na well, sikrito talaag na ito'y. Tapno si kantuman ng ti paglakwak. Inton sumaronaw. Ha? Kwa. Alan, Elsa. Gatang mo dagiti lakaw. Promise! Si kantuman ng ti pangtudan mi iti lako me inton sumaronaw. Ay na filila ka ay, napan kan ijay uma? Kunang nga ron na bapanak, sa paglangan inton bigat. Ay, sos, kat no naggapuak ijay. Adya tinaramin mo ijay. Ay, kunak ngay nakagdalos. Agam awan mo't kandag ijay bunga timulam. Ha? Apay, binuras mon aya dagitay bungat pinya.
kamatis ken tarong. Kanya binuras, kat inton umay pay alawas ang burasag. Anya! Ay, sos! Awan damot tain! Naburas mat aminan! Ah! Ay! Sino nga tinagburas? Ay, jak amo Ang mga nudimano nandito itay agtatakaw itimulay jay kabangibang a barangay. Ay, awanan! Adan agtatakaw dito lugar tayaw, lakay! Simbang putin, te order mo na. Dagito'y nay, Ha? Ay na! Nagdadakkel akal diraw. Ana, nagpipintas dapay. Una. Ay, Quality talaga. ay, dagitay plato kan malukong ngay nga order ka. Di kita nay, kita inyo, Ay na, ay, nagdagsin mo dagito yan. Una, na pupuskaw. Kindadakail. Pang okasyon mo dagito in-order yun, na. Wan, tapno ada mausar intun ag birthday ak. Tay bayad yung rodin, Agtoy. 5,000 pesos amin dayta. Ay, itay shipping pinay. Di mo inayon itay. Mano ayat ti shipping fee na. 1.5. Na, Nalakadaytan. Tamamok jagi deliver iti order tayaw. Nagnginamot daytan. Kaslamot arakila tilugan ay. Talaga kasta, Sa nabalit, quality mo kita. Agpa, o iti mano atawain. Ay, huwag hayam. Ag-order ka iti bag. Ay, nginginahan na bag. Nalakalain mo siya ti pag-orderan niyaw. Noon ni Isme ako nagngina. Sige. Anya abag dagita nga ay. Ay, yagyo pa iti 1.5 a shipping pay. Ang mga malipatan niyaw. Ay, awanan ti ila ako ta. Tatinakaw damat tandag itinatangkan protas ta. Lakay. Ay, mamwaklan wa sino tinagtakaw talag ti mana. Agam, sino nga iti atak mo? Ay, awampay. Ang mamwak. Ay, ikak iti pagnakban na. Martiluwag ti mana. Agam, kasanungay no kabagyam gayam tinagtakaw. Maiturad mo adang ran. Ay, ure ka asit ka nakabagyak. Ure ka amang ti pamilya no matakwata. Ay, ikak iti pagnakban na. Ha! Nasaya tayo tagtakaw kat sambay. Basol day ta. Day talag nam ay tiyamu na nga ramitan. Yung overtime mak nagigay mulak yung tinakaw na kiday. Ay ka. Wen garud Awan lakit nga rudan, ti ilako ta. Ay, sana balay. At dapat nagigay mulak apapaya ay bangir nga umak. Ha? Adapay ayam mulang ijay? Ada! Pinagtuburasan tayo sutila ko ta. Malulumdan. Nagdadakal. Adu aya? Adu papaya amin di mulak ijay. Nana, kaya mo tag negosyaw. Ha? Ay katuwin Anya ngay anegosyo day ta. Gumatang kay tigaon, tay paabang mo no dagkasar. Kino nagnginaabang tigaon ita? Na, adala ka? Gagurdel ta, may sasit day jayain. At daba daw dagiti abay, at dama gaon dagiti kasar. Anya? Sagmamanungay. Saglalakalain. Kabailam day kanana. Sikapay. Sige ay. Tapno adda pagbayad ka. Tulungan na. Tada aramidan ta. Idmo. Tulungan na nga agburas iti bunga ti prutas may. Tainta ilako ijay ilay. Tangdanan ka. Sige. Day talaga hayam. Ariglado na. Ismay! Mabalin ka day, ag-order ni Nana Madarya iti kumpormay. Di mo alalaan ti order na, Ay, nabayagan asaan nga agpapa-order kanyak tata. Adya! Nay,
Sino nga ti pagpapa-orderan na kag sa saruno mo dagiti isang sangpet na nga order na iti online. Ay, jaklaan mo tata. Ay, Yung amang ano nasuro ng ti agorder iti online. Ay. Kit ison mismo ti agor order. ay nagluko day jayay. San mo't unay nga importante dagiti order na. Kadwa nagagatangan na kababa daw. Ay, naadi kayo nga order iti online. Naimbag man, tada ka na yun kwarta ni Nana Daria, tata. Diyan nga ron mo ti pangalalana. Malaksid iti pensyon na, iti kena senior citizen. Lakay, naggapuak iti bangir nga umam. Kunakapasyar kumatagdalusak. Ang binuras mo matgaya mandagiti bunga timulam apapaya. Anya, sasawang bait. Diyak pa'y nagburburasan niya. Anya asaan? Awan mo't bunga dan. Dagijay lababasit a bunga da tinabatay. Ay sos. Adan sa manan ng takaw. Ay, sana mabalintay to yan ang mapaspasamak. Pinagbigyak ida-ididamaw. Ang mita, sanay. Ha? Anya nga ti aramidam, lakay. Ay, pasapul ang maambwak no asinaw dagitang agtaktakaw. Apay ngay akas to ti simangpot nga order ko, Edmond. Naging pismot alupot. Kan sinsinan gaun mo't daytoy. Pati dagiti bado ti abay, nagalas, nagbabasit pay. Nawambaso ko di tanana, kasi kati nagpilay. In-order ko laan. Saan kumaala ko dagina? Ngam apay ngay akas toy. Nagpintas iti picture. Angam nagalas mo't gayam. Bayadam kit din tayo Tanay binakapa kung di bayad na. Ay man, Jack! Jack alaan day ta. Saan nababalin Ngamin ka na orderan. Simang putin. Kung mga gayam. Nalipatan mo intay tay tangdan ko nagburas iti bunga papaya. 2,000 ti singrat. Tanagriga mo tinarami kaw. Ay, makaamo ka. Basta Jack alaan day ka. Period. Ada pa managdag mau iti day tangay bagbagamit maun. Ada nagbidyo kabayatan ti pa nagburas mi iti papaya tata. Ada dito silpong kaw. Anya, ay no, tiawanan ba'y na daryan. Kung isumo lang ng buras, iti mo na po kaw amulayaw. Anya, ay kung di damag kanyak, no siyak tinagburas. Ngamiso magayam. Ay awanan ba'y na bakbakitanan. Kung napayatang danan na, hindi na mo inintay. Kung hindi na inalatin pa order na. Iso ngayon law-law anak, ti asawa yaw. Magibabayin ka bakbakitan. Gapo iti kagagatang mo iti online. Maraming mo ti mangloko kanyak. Basit mo't laba nagdayta, lakay. Basit na badag nga? Kaya no nagdakkel ti logik ka nagijemulak. Nagbambanugak. Nakautangak pa yan iti inaramat ko kadagijay. Inwaldas mau. Sure, lakay. Mangibabayin ka. Agbalbalin ka pa yan ngolbon. Sorry talaga. Saan na maulit? Manjakon. Nadidigra akon. Tapi kimat jay si mangpet nga order ko. Wan babayin mong asawa. Agsinatan. Ha? Ni Fidel Mart. Nagrabaw arason ti pangisinaam kanyak. Saan ka di akasta? Ay, pakawanan na kuman. Tiamok paypayswan ti asawak ti mangisina kanyak ngam na imbag ta saan matlaan. Bunga la siguro tinakaro apungtot na. Isuan na isawang nati kasjay. Liniklik ak matan ti kanayon nga agorder iti online kat tinulungak langan ti asawak kadagiti trabaho na. Alakastan to'y pagayam mo, Daria. Sana dakes ta agorder iti online takastakit nga rudan ti uso ita apanawan. Ngam, rumbang lang amumat dagiti limitasyon mo. Masapul lat ti panaganad, taado itan dagiti ibagbagada nga iskam. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Daria. Dito'y drama tayo. Musical scoring.
Eli Palacio. Inyor nos para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami ikat Diyos tag ngina kada kayo amin.